Thank Khamsang, Tharing Gini nu siga phe badingel hengi samulol kasu shiye. Tharing nganzo nyedong nishu tsenga gi Learn English with Kizom YouTube channel gi nyentong thangbo di chadi ye. Thongma delingel hengi samulol nyedong nishu tsenga hengi thangma chudula lo sambo jik chungwe nye rewa ro shiye len shiye. Ta Tharing gi nyedong de khari chadi shi paina. Tharing ne go chu nganzo gi Ngi beginner to intermediate English grammar book and handbook chiye thi ngel henge cholata nima chik chigla thinangi chushi chik chininga jo datu ki ta neche rosta warajina mashu A1 net ni B2 padule ki neche roji galangi nyinthung lopchen dus chashi ting shagyo chiye dingel henge cholar pha dus nima chigla chik chin la be roji nen shei henge chugi ngem dala datu inchi gi jangdu yo pa ina nyinthung tharing mothu ne sirona len shei thingyo ne kisilinga chonga jo channel thol thema thamba bejo ro chagduna Khamsang ngemingla Kizom siyo nga chudura takba phege thoni inji jang kinye do sumdangi yore henge susu phege shingyo ba ta phege thoni inji jang de yo pa ina inji nga channel thol subscribe na nyendung le gi jo disa dawa phurpu pemba chido chuso nga de chege thola ngaran su channel thol li yore la so ta tharing gi nyendung go chugi As a linking on Suki, Inchi Tatu, the Disable, so down the Caribor, the third lower in parts of speech, get down the third ra. Yelling is all a jopach legin, the jopa the Nanglo Langiki, Yungtala parts of speech, Yewa gay to Tamatan the Yodochu, the Penisha Shauragina. Wow! Tenzin and his girlfriend are happily enjoying their first date in London. Oh, sra wow! Tenzin dan kurangi karochurwa, kurangi karchitu date thangbo doyochurwa, ta thangbo tuechurwa, di call London like you tang ni desha lechurwa, dinang lata warajina, Tenzin girlfriend, London. This karicha dior shupaina, jobachi ki chashin nangi noun chadiore. Ta his la yodiche. There la yorot ta warajimba ina, di karicha dior shupaina, pronoun, mingchap chadiorwa. Tadina shing anzuki verb ta origina are ledi to be verb re ani anzuki enjoying ledi khari chadior shupaina main verb chadior wa chachik ani adjective khezi khari chadior shupaina first thangbo ledi khezik nanglo lang anzuki chela khezik chida nangli du khezi yewa chidu chambola ke guchyor di sangma na chik thanga gi gan cherwa sorry di marta dirwa first thangbo ti tini adverb tanganzuki ge conditional na tindechine lejora odi gensik ta yo roshora di conditioning korani to their lahorchine kipochini happily lediche tini preposition te khari phuchi diorla in khalarela na London nangla lediche tini conjunction manju jopani phrases ni sentence ni to due chorwa di khari dure and ledi thang lederwa tenzin thang his girlfriend tenzin thang his girlfriend noun phrase the to duswara diche interjection na tunganju ki beta ledi chagorwa ema ke kai lechora injinangla wow ledi delele swara tadi wow tenzin and his girlfriend are happily enjoying their first date in London led nangla nganchugi part of speech ke changma dina changde to ta dinang ni tharing anchu thangbo khari tagi issue paina noun ki to dang mingchi ki to dang khandire do ditaginda lasuli ge nganchu ki noun la tu phege na ta waraji na nganchu ki mingchik la de ming tungi ki chik dige changmala noun mingchik la restra ta injina yim paina mingchik nanglo la nganchu ming tungi gi chik ninju la mingchik la ni sha sha waraji na dige yo marro khajim na noun khora nangla injin nanglo la yewa mangbu do shpegi re ni yewa cho ge tharil henge chola shya indarwa thangbo what is it kharre la waraji na every name is a noun ming khandi chim paini a noun res whether it's a name of a person, Khamsa chi ki ming, place, saja chi ki ming, thing, chala chi ki ming, animal, simchin chi ki ming, yang na idea. Rigba gani ke ja share yo do churwat. Chik intangible thoa me yo khoa me yo penetration freedom rawan do la origina noun ro ming chik ro yim be ne chik khalore freedom na dire la ngojuki dingi style spend de yo do mix it yo marwa thendela idea la gorda penacha shower jina ngi dela example percho khashe chyo da thangbo khangsa gi ming la du sambola mi ki ming so ki chik gi ro ngojuki chera gi ming in sigre penacha na tenzin drama yana chiming do in sigre ro penacha na girl boy phumo la yo do chini Simjing giming, that this simjing means among Anjuki chiming do chadio, Rapenation, dog, cat, cow, lana paju. Ding Anjuki elephant lair, the lanche, elephant lair marderwa. Alright, thing, chala giming, cup, poba, pen, nyugu, bet, nyeti,
plate derma saja gi ming ta saja la tu mang che ochi gi saja la da khwa khandi lir na lungba chi gi ming gyasa chi gi ming yo ro pen na Tibet ro yang na gyasa chi gi ming la war ji na ta kya ga gi gyasa New Delhi of course tinju ta yin pare da tinju ta chik saja gi ming kharicha so chiming chaswara yin pa ine ang chu gi monastery gompa tia saja gi ming ro school yang saja lopta yang saja chik ro Paris ro ma France ki kesa ta di ma gi proper noun chaswara cheta gi ming chaswa thasa ma phe ki kesa ro di che tini idea le di gang la ke ja shewara ji na thwa me jo le shewara thwa me jo la ko chama me jo honesty thangden le di tini anger control lady friendship tope delam di tini freedom rawa dige changma khari chadiyorna noun rang chadiyor mingchi rang ro ta thata bodol hinga chugi khari khoyogir lawarjina mingchi lady inji nanglo is the name of a person place thing animal ro ta dechipo marta idea leje dinanglo la thari thewachik pheje chare samge dudarwa ta dinangla thangbo nganjugi yewani di khari tagi issue paina common noun the proper noun khari redo common noun na phege na ta warjina chiming changma la khabe yo penasation phomo lana phomo sunda jimbo ine yang phomo ro yang phomo chik ming do warjina an khari chegre proper noun cheta wale raso so gi ming nga kizom shemba chik drama phajojik chomo tinde paina chik proper noun chaswa dingi re ta thangbo common noun la dikhar la warjina is a noun that describes a type of person thing place or animal that names a concept ra chik changma la khabe ingyo ki ming chim baina common noun race ta common noun thidu sambola kharior lawer jina yigi of course ngela thangbo dewala ligi na inji minji gorang jugi yigi de khatuina capital ge thigo ro shemba chila khabe ingyo ki ming de ro penasation boy do lewer jina di inji minji capital yigi che abcd che thigo s kyo marta di khari chin lawer jim baina proper noun ledu anjogi khari chadi urshu paina proper noun is a noun that serves as the name for a specific place person thing ra proper noun ledu sambola khari chade chik ming ani di yim backup su de la inchi khari goir lena capitalize chores abcd che chores penasation na igi ki gang la lena da inchi capital thigo yo parwa yim pe ine ya igi ki kima la le wato chim pe che igi thama la ligi yo pe ine ya proper noun chusu cherawa gi ming yim pe ina inchi minchi capital thigo re la di ro di to dang yi di dus cha de orta sham la joba khashis chu chisina thangbo Tenzin is a smart boy Tenzi pu changbu chiore la du sambu din anglo la common noun de khari chare chiming de khari chare na boy la di common noun chare ro ta proper noun khari to cheda chik ming la di pu chik ming chaswara tenzin la di proper noun chade yorta we stylist le achimi to okay nipa Delhi is a busy city Delhi the city pe kesa pe thewa chubu chire la du din anglo la khari yor la na Delhi la di khare kesa chik ming inza proper noun city kesa mangbu yorwa kesa changma le kesa rang city rang le ro chesan di khare chare common noun tinde do sumba chitaginda you can buy coffee at Starbucks ni ga noun re din anglo ni coffee le di khare chade yor shu paina common noun chiming ro coffee khari imba ine yang coffee ro imba ine yang Starbucks la du sambola Starbucks chik ma do yo marwa ta dila do sambol dila wo marda New Delhi la Starbucks yo che Bangalore la Starbucks dila wo marda Starbucks khandar company gi chane khora chik rang ro checha di khari sar na proper noun ta thinde do coffee gi brand shamba khari yore ngaju kya ga imba ina CCD la jo cafe coffee day le jo ro khoyang capital letter kan lir ta khachana na CCD chik ma do yo marwa ani dige do shine ngaju gi khari chadi yor le yo thangbo ni di common noun and proper noun dingi di che ta next ye wani di khari re shu paina concrete noun abstract noun dingi dokcho do jorda thangbo concrete noun khale yore chik di khora ha kho origina ani noun dige dishe rimbu chi dwara tyo yo mar ha kho turta concrete la du sambo khar le na ngaju wangbo ki gyune ha khoya yo pa chora yo pa penasation na thonga yo pa simya yo wa tima khaya yo wa thwa nyonga yo pa le jo ro tangible objects nu la concrete la wor ro ta dige yo changma khari cha de na concrete noun
ta di ki tokcho mi ki thonga mejo sime mejo choa nyonga mejo le do yoro penetration lung la warjina air wind thong the wind the air thonga mindo ara dige khare chadi yorna abstract noun. Alright, ta dinang le thangbo nganju gi ta dindi yo mar ta thangi common noun the proper noun ye ni do so ta dil do sana ta abstract noun the concrete noun le do sambula common noun dinang le chogu mari le joro dindi yo mar da concrete noun ta boy yim bai ne ya thongai do kizom proper noun yim bai ne thongai do nga concrete noun na le chogu ro ti yang khandar chigla yo mari le joro dindi mix ke yo mar da. Alright, ta thangbo concrete noun ro de thi do something can be seen, touched, tasted, heard, or smelled. Che wangbonga igune chora yo imbai na concrete noun lagyoris. And concrete noun falls into several categories. Concrete noun pitch thangma roje concrete noun nangla kisi abstract noun menna shimba sama concrete noun yimba do chyor ta penetration mi thonga yorwa sacha thonga yorwa. Ani things you can see and touch. Chala nyopo thonga yo ta laba chama yo. Things you can hear khoya yo. Penetration in music, ra noise, kechor, she, ra song, dige changma. Ani things you can smell and taste. Chimandume yo da ani choa nyonga yo ba. Penetration na khala changma cookie, bread, wine karim bainia. The abstract noun se du sambolanga jo khari chadiore. Abstract noun na thangi kondo shibanashi digenga chiorwa that cannot be seen, that cannot be touched, that cannot be tasted, that cannot be heard, and that cannot be smelled. Chora mejo, thonga mejo. Yo dilanga jo ke abstract la gore tsikora intunda odra ro abstract noun abstract ki mingshil na thende rojiores. Penna sasha gore jina category khari gore do dechen thangbodi emotion and feelings. Choa ledi wrong as a guitar, penetration music contra sadina. The control lady mixes to him in the meeting in Namgi kitchen Kagari the Roine, anger lady, Ketonga Marwa, Zedung lady, did Zedung re lado, mixake yomarwa, ra tige. Any human qualities and characteristics miki kitchen gichane, penetration beauty, Zema lady, ra patience, Mansuki sugum. Maturity se du sambola samna dangdang gi chane tik yakho yo do jiro tilanga jogi maturity le ro tige thoi mixes yo marwa tige khari chadi yola na abstract noun ideas and concepts penetration and knowledge shiyu ledi freedom rawa comfort lana deo chaya jiro tige changma abstract noun ra events manjogi thuzom zomen thuzu ro jiro penetration and marriage changsa ledi mi changsa la mi lejo de da khagar de ne changsa marriage le to korang kharire thonga la ro mixes yo marwa birthday la ne odre career la ne yang manjugi lega chik chone chhe chu lega shiro odi kharire le jiro dige changma manjugi kharicha de la origin abstract noun ta manjugi noun khari chaso common noun chik chaso proper noun niba chaso concrete noun sumba chaso then abstract noun. Noun giyewa shi chaswara. Next, kariredo compound noun, collective noun. Ta di dokcho do mixes kemareda susu reda thunda thangbo compound noun le di kharicha dur shupaina chikni dune chik suyo. Pena chashawara jina lapala hand legre ro nganjuge. Ani tue la khalere tu wala nganjuge wash legre ro. Chikni di domni nganju kharichare hand wash lana kharichaso lakpa tuegi chik liquid easy dose dwara thila nganju hand wash le dwa thinte compound noun lana khare contains two or more words joined together and form a single word ra chikni yanangi le mawa so dune chik so paina thila nganju compound noun lagi yoris penna chawara jina bus stop bus lana Chijolango stop lana kusa ta dingi domni kharisha do chijolango mekor papchuk lejor sorry chijolango papchuk lejor di chaswa could you go with me to the bus stop chiranganyam do bus stop la to thusarve lejik ni nyam do dune chikcharda. Next, my in-laws are incredible people. In-law lana kharireta in lana chikchigre law lana ya chikchigre Karisha de Urshupaina in Loledu, Kemechina, Choga Gipala Choga Jimbaina, Keme Gipala Tige in law Chadiora, Tige
ta sumba I love your new haircut sedu sambula ta chik tangi ta ta sawa do stup do ra dingi gi new haircut ta sawa do chi tup jo sawa jire do ra dila haircut sawa le ro ani you look fantastic charam pe agu thongu dus ta nganjo gi compound noun thidang sum yorta thangbo di khari rela origina sik su thia penetration de la do bus stop le ni sik su thi do tangi de chik okay come chik shu na yes sinanda bus stop le ni kima de tongba re do space chik sha do thidang chik che ni pa di khandi or le na hyphen gune dash chik sha do kimala in loss le ni chaswa sumba di khar na chik ni ga nyam du char sha yo penetration na haircut le ni nganzo gi compound noun thidang sum compound noun gi thenda di khar le na chik ni yang na ni le mangwa sum sia du ne chik sawa chik sewa ta collective noun na khar re collective noun la yo de khar la origina ta nganzo gi mangbo chik nyam to du yo group ki chik chyo ro di la collective noun le re the entire group of people animal thing wa changmanyam pena cha sha origina nganzo gi de chik dang bo de chik sina da khala to a band of musicians she tangi gi group chyo paina khali re band le ro she tangi ta di musicians le de khar cha gorle singer chik puch marta she tangi jo chik ryan tangi changma gi group chyo paina band le ro ti che look ki kyu chyo paina nganzo gi khar le re pagela look ki kyu du le paina group of sheep le marta flock of sheep flock ding nganzo gi khar cha de re collective noun changmanyam du due yo gi ming ani sheep le de la s yo mare de ro look ki singular and plural chik chik mangching ni ga khar la na sheep next chingmung chingi gi group chigim paina khar le re ruga chikla team le ro pegen na lim baine ya ta than ni gang de themas di kyu le de loki kyu le de che ani team le de ruga group chik ro ruga le de group chik chayo ro che sang manju ki a group of player malan team le do team of player tige ani hango yang khar li re chali ro pair of shoes kadune ya chig yo ma ro chali ro di che ani buthong ma chopa ro shi paina an army of ants puthong ma gi group chik la yo do chini ani flowers meto imbaine meto hanjo ta airport tige da thujen khala milche chudula meto chakpa jilingyo ara dila khare le na bouquet ra tende dangji gi di bunga ya khorde yo to nyam do mangbu je paine dila khale le na hive tende chine hanjo du siorda okay the last yewani di khare chade shu paina hanjo gi countable and uncountable nouns si khorang la ta origin thunda ha ko durda countable la du thanga jabe yo uncountable la du thanga jab mathua namgi karma go gita thanga ja thwe syo mara dige uncountable thanga jab thwe yo pen paper book thanga jab thuro countable dila worda things that can be counted even if the number might be extremely high ra angi pa mangbu thunggyur ga do origin thanga yap thwe yo paina anjo ki countable race ani things that cannot counted with numbers angi gi ga ne thanga yam thwe in paina uncountable race ta uncountable jiro khatyu in paina ya thanga yam thwe in paina chiksing mangchi yo mar da chiko de ran thile penetration hair ta in paina ro ta gola ta chikle mang yo sa hairs line la to yo mare mu money le dia da money le ni khatui ne lag mare dila chik sing mangsi yo mar thanga gyama thwe de jo khatui bai ne ya singular form rang de ga dwer chigle mangwa yo bai ne ya yim bai ne ya thanga gyap thwe yo le chura pen cloth tige im bai na ngu ki khari ta gi jacket la hor ta ngarang la tholo yo chu tige im bai na chik sing mangsi le ni thanga gya thwe yo sa singular plural countable la dugre da deche ta ngu gi thangbo pena cha shawar ji na okay tangbo countable le ding anju ki khatu pheju chigior la origina how many le thiwadi khachu mangbu do le chiorwa how many le english na le origina countable pheju chigior ta penetration na how many dogs are there ki khachu mangbu do le du there are 5 dogs ki khachu do le re oi konda kinga du le chiorwa dicha sorry but I didn't take many pictures konda ine nge par mangbu jamis many ledile swara there is a girl outside she is wearing a beautiful dress
chilo la pomoch dus megi a beautiful dress le di tholo ning jimo chik lerta a leding anju gi shingso chik chongo ra chik ran chagor ta diche uncountable leding anju gi ta tiwa khari la lengja kor lena how much ledi ro thanga gyap mathuye gi tiwa gan ligi yo paina how much reda penasashna chudo imbaina how much water do you need ra mu khajogo how much money how many money len yo mar daro how many len thanga gyap thoya yo na le sarda ta de chisinanda how much coffee do you have left chirang na coffee khajul hai coffee thanga gyap thoya yo mar ra cheza how much coffee not how many coffee len yo mar da len khari ke to we don't have much coffee left ta coffee mangul ha melati we don't have many coffee lamaswa much coffee left coffee thanga gyama thoya chikba chikya ngamsu gi chemakara chini yorwa thanga gyama thoya we have a little sugar left ngamso sugar this chik hayo le yorwa this we didn't do much shopping there ngamso phala shopping shida chime le yorwa di ngamso gi khari chare uncountable noun ta dige ngamso gi tharing gi lopchen din khari chayo lawrejina noun gi to dang cha changwa do chik ngamso gi tharing dushini changma changyang do chayo len chuen der ta dige blola shugu chig the singular and plural gi to dang chure di nge gi thanda lopchen din al team e der jele thuzu chuna khaga chini susu thigin der yimba inne ya noun shamba ngamso gi to dang dirang do chadi yorta all right pen da yewa thamani ding ngamso gi kharita yore countable uncountable compound collective concrete abstract common noun proper noun this meaning anjugi noun karimba chathangwa do chawa do jire ani yelhengi samalo la yindu deba do sina shuwe pa ning thapani karin challenge shuye anjma yindu shna lengi sangma kyar tu jegi ro chigi deba do lengi sangma chago chini shuruna anjing yimdo inji jani shuruna